Hallelujah. Emandla alawo esincumo. Namuhla ngithathe sikhulume ngemandla esincumo bazalwane. Akhona emandla esincumo. Emandla esincumo akwenda ukuthi ushiyeti into utithanza. Ushiyeti into usathi halela. Ushiyeti into inhlitiyo isathi bhakukela. But ngenxa yokuthi wende njani wende isincumo. Sekubita uthi ngoba sengenze isincumo leti into angitende njani tona angitilahle. Ngiyambusela bazalwane namhla ekuseni egameni lika Jesu. Honorishe our parents in absentia. Baba masilela namake masilela bakumaphathini bazalwane. Ngibona namhla singakabi nabo la. Ngibingelele umfana enkosi bobabe bomake labasha insizwa kanye netintombi nasonto sikole egameni lika Jesu. Hallelujah. Sibemungele nalabacala banathi. Kunendvodza lengivama kubana kulamalanga ngalama garage. Namhla ngiyabonga ukuthi ukhona sinela Mr. Mloyi. Ngiyathi igama laMloyi noma sibonga sakaMloyi nami bengicala siva bengingasali. Bengingathi ukuthi khona abantu bakaMloyi. So siyabonga Mr. Mloyi ukuthi namhla sikhona ukhona nathi phakathi kwethu. Nabo bonke nje bazalwane labakhona labacala ukubakhona. Nandani siyabonga bazalwane ukuthi nje nginikile isikhathi navuka 19 litha. Wangasho ukuthi nginemkhuhlane sengikhala. But wathi no angidonobele. Hallelujah. Kunesisho bebavama usisho ngabantu abadala kadzeni bathi emavini avama ukuthi nakuyawulinywa ngiyagula. Kuyawuhlakulwa ngiyagula. Uyajova ngiyagula. Uyaqala ummbila uyavuka. Ndawutotobela khona. Ndawutotobela khona ngoba setingena ngala. Kodwa so ngithi ke ngiyabonga abazalwane ukuthi aningathi ngiyagula nakutiwa endlini yenkosi. But nende njani ngidimisele. Ngoba kulamalanga kubita ukuthi misela abazalwane. Uyabazi kusela. Le ngubo nathi umuntu akavuka umbona idonsa yithi. Uthe ngivuka kusile. Badonsa idonsa le ngubo angafuni uphumala ngutshela. Kanti ingubo ide emakhili. Ingubo wayevatha yona ubulawa indlala. Hallelujah. So siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi namhlanje lenjani nivukile netha sadayikhona inkosi. Amen. So namhla ngithi angikhulume ngemandla ami esincumo. Sincumo sinemandla bazalwane. Kunamadodza lamane bekaphethe bulephele. Eveni la Israeli kwakuvama ukuthi idolobha libe netinqaba, libiyelwe, libe nemagede noma libe nemasango. So la kwakunalesikhathi lesifika ukuthi Israeli abelakhathe idolobheni. Abiyelwe noma ke kube kunembi leyayikhona impi emasiriyeli. So lempi yafaka uvalo kuma-Israyeli. Ema-Israyeli kwafika la khona adivalela khona la kule dolobha lawo kunetinqaba tetindonga bahlela ngekhathi. Lithi ke live la uNkulunkulu kwase kufika isikhathi sendlala ngoba bese bangasakhona ukwenta noma kude kwakungena la edolobheni kude kwakuphuma ngoba besaba ukuthi eMasiriya impi yawo iganingise ngephandle. So ke kwafika isikhathi sendlala. Nasifika isikhathi sendlala so le eMasiriya angephandle akanekusile. Kanti la ngekhathi kunemadodza labekade bilephele. Kwabita ke ukuthi lamadodza la nebilephele akhishelwe ngephandle kwenkamba. Ndawuchaza bulephele sifo lebesisibi kakhulu. Lena namuhla solo sibi kakhulu. Lithi iBhayibheli bulephele ungakubamba ufuna ukhweshiswe ebantwini labanye. Ngoba kuba sifo lesithethelelwa nazo. Lokusho ukuthi la ngekhathi nje nakaba nemlomo ebulephele ungafuna ukuthi asuswe la emkhathini wethu ngoba utawugcina asithelele sonke lobulephele.
So ke nala Israeli asativalele lapha naba labantu sebanebulephelo kwabika usilabantu bakhishwe ngaphandle kwekama. Lokho kusho ukuthi ema-activities onke lebekeneka ngekhathi labantu bebangephandle kwawo because bebangasabi involved. Ngalamanye amagama kwasekubantu lesebalahliwe kuthiwa hambani niyawufela khona le ngaphandle kwani kwekama. But ngekhathi kwekamu kunani kunendlala. Nanabo ibaphethe lendlala lide banalo bulephelo ngoba vele akudliwa. Lithi ke iBhayibheli bulephelo kuba macapacapa nje. Ahamba lamacapacapa adevelope kulimale lekudle lesikhumba. Kuhambe lento kudle impumulo kudle umlomo nomlomo uhlephuke. Avuthuke lo muntu entanjani yena aphila ahamba. Timbasa latimbathako atishinjwa ngoba unani lo muntu unebulephelo. Lokho kusho ukuthi lo muntu sowulahlwe enjani aphila. Walahlwa lo muntu ngenxa yani yebulephelo. Kodwa kunento athi lamadoda alahliwe angephandle kwekamu. Lasela asayayenda lamadoda lana. Leyasita Israel. Kanti madoda nzini nje lelo ayenda kanti phela umprofeti waNkulunkulu Elisha sowumemetele kuthi kusasa lapha ekamu kutabe sekunekudla lide namhla kunendlala kodwa kusasa kutabe kunani la kunekudla. Yathi ke lenye indoda lebeyihlala ndawuthini uyabona nangabe kunenkosi kuba nendoda nje ledudane nenkosi lithi iBhayibheli yayiqamele edudane nenkosi indvuna lendoda yathi lendoda hawu kude ngeke kuze kwendeke into lenjena leyo angeke nje lithi ke iBhayibheli umprofeti waNkulunkulu Elisha wase kuthi wena njengoba uthinte lento ngeke yendeke utayibona ngemehlo akho kodwa lokudla ngeke wende njani ukudla. Lokusho ukuthi na ungakudli ukudla usuke sowuwende njani sowuphambene nemvula phela usuke sowufile. Lokusho ukuthi lamagama athi wena because ukhulume negative kanti uNkulunkulu sokhulume positive wena ke utakubona kwendeka lokho kodwa wena impilo yakho itabe seyincamukile kuleso sikhathi. So lesi iBhayibheli ke lamadoda lakha lamane langa axoxisana athi sitawubulawa indlala la ngephandle kwekamu kuze kube kunini. Yebo siyagula. Yebo sinebulephelo. Yebo siyavithika sihamba. But kungathi kunento lekufanele siyende. Kufanele sithathe isinqumo. Lesinqumo lesisithatha kungazi ukuthi sitamsindisa wonke Israel. Singeke lesinqumo sesasinzisa thina sodwa. But sitawusindisa nalabaningi. Lesinqumo lesithatha. Lamandla lesinqumo atawenda Israel enenjani aphile. But bebangakaboni leso sikhathi bona ukuthi utawusita ngisho Israel lesinqumo lebasithatha. Bathi no bafowethu asente into ibe yinye asambeni siye ekamu leMasiriya. Ngoba khona siyathi ukuthi kudla kunjani kukhona. Kodwa nasingena nekhathi ekamu la kuvalele khona ngeke sisitakala funa basiphethele ngoba phela sinebulephelo. Asifuneki la ngekhathi ngoba sinani siyagula sivithika sihamba. But asiye kuphi ekamu leMasiriya. Hayi ngoba siyohlasela khona ngoba asinato tikhali. Bona banetikhali banemahashi embi banako bonke lobo ngakucabanga. But asiye siyofuna kudla le ekamu leMasiriya lide sinebulepheli lide siyaphela but kungcono kunokuthi singafa nje singakabi netaba lesitendako abekhona taba lesitendako. Lamadoda ase athatha sinqumo sokuthi no ungcono siye ekamlani leMasiriya. Siyanquma yebo siyagula. Yebo siyavithika but kukhona lekufuna sikwende.
asithathe isinqumo. Lesinqumo lesithatha noma ngabe siyafa vele besawufa. Kodwa kungcono sawufa setamile ikhona imitamo lesiyendile. Singafi nje singakathathi mhlambe imitamo lethide sayena. Ngoba kunebantu lebathi abahlaselekile empilweni. Bese bona bathi hayi le chapter isala ivalwa. Asala semukela nje ukuthi vele sekunje. Asala sikwemukela nje usesivele sifile sihamba. But amadoda athi no. Yebo siguli siyagula, yebo siyavithika, yebo ekhathe kam bema-Israyeli abasifuni ngendaba yokuthi siyagula, sinebulephelo. Kodwa sinqumo lesithatha kungeneka sisisinzise, kungeneka sisilamlele. Futhi asathi funa na-Israyeli wonke asitakala kanti uNkulunkulu sovele wende liplani ahead. Lithi iBhayibheli asukuma lamadoda. Kungathi khona leyasala ngasemuva yathi madoda mina angiboni manje lento ukuthi tasisebenzele. Njengoba vele sebawusiqedzisa ngcono manje sihlale lamalanga ethe kugula kwethu aprolongeke kuneke ukuthi sheshe siqedzele kulamasiriya. Asimane sihlala madoda lamalanga ethu aqhubeke funa usito siluthola sihleli. Kanti lusito aluvami kufika ungakaseni isinqumo sekusukuma uhamba. Lamadoda anquma athi nasanqumile angahlali phansi athi okay sesinqumile ke kodwa sesaqhubeka sihlale khona la. But lamadoda anquma ase ayasukuma. Athi nasasukumile ase athatha stepisi sekwenda njani sekuhamba aya ekamlani lemasiriya. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngoba besakhulumile ngemprofethi wakhe kuthi kusasa nolokusako ekamu yema-Israyeli kudla kutabe kudlala abantwana. Lithi le yemasiriya yeva sengazuthi kuta imbi lenkulu. Kuta nje madoda lamani aphethe isinqumo kwekuthi ngeke sivume sife sihleli la. uNkulunkulu wenda kwevakala umsindo lomkhulu kumaSiriya. Lithi iBhayibheli abaleka eMasiriya ashiya konke kudla. Ashiya yonke ingcebo yabo. Ashiya konke lebebaphethe. Ashiya nje mahashi awu netimbongolo kwasala konke nemathende akhona. Ngenxa yesinqumo lesathatha amadoda lamani kwevakala umsindo empini yeMasiriya. Uyasathi isinqumo losithathako ukuthi na usithatha lesinqumo usukuma uacta kulesinqumo sakho kukhona umsindo lovakalako esitheni sakho, kukhona umsindo lovakalako etimeni letibhekene nawe, kukhona umsindo lovakalako kuko konke lokumisiwe sitha kwamelana nempilo yakho. Ngoba sothethe isinqumo ukuthi no ukhona Jesu. Nawunamathela kuye. Noma ngabe kupita noma ngabe kupita kufa, ngidawela njani mina ngidawunamathela kuye. Lithi beva sengazi ukuthi kunomsindo lomkhulu. Babale. Lithi iBhayibheli kwakuhamba kusala wena just, uhamba kusala wena statue, uhamba kusala wena noma ngayini lebebayiphethe yayihamba isala la ndleleni because babebaleka. Umbuto othi nibalekelani babaleka nje amadoda lamane. Leni yini kangaka amadoda lamane bende sinqumo kwekuthi sitawuhlala la sibulawa indlala kuze kube nini. Asingavumi bazalwane kuhlala etimeni. Kanti kukhona lesingagwenda kuthatha sinqumo sihambe siye kusimakatha. Kunabantu lesabamukela timo nje empilweni yakho ukuthi hawo mina vele angiphasi nje esikoleni ngiyafeyila. Mina vele nje sengamukela ukuthi umsebenzi angiwendi njani angitholi. Mina sengamukela ukuthi lokhu vele yini isifo sa. So akwemukela.
But isinqumo siyayigucula yonke le. Sinqumo lesinankulunkulu senanjani siyayigucula yonke le. Lamadoda anquma athi nangabe siyafa asibulala eMasiriya kulungile sife. Kodwa la singakafi sizakuthola ukudla, sitawena njani sitawuphila. Emandla ani lesinqumo. Lithi iBhayibheli lamadoda afika akhanza ukuthi hawu Nkosi yami yena bakithi idubukile. Nakukudla, nalibholide, nayisiliva. Lithi iBhayibheli bacala bathi hayi lamadoda abhacile lafuna kusibulala kahle. Lithi bahamba baze bafika ngisho egcineni kwale kamba bakhanza ukuthi hayi dololo ode eMasiriya. Into labayenda lithi iBhayibheli bacala bathatha bayofihla. Bathatha kuyathi thathela igolide bayawufihla la thusa khona lokuthatha kudla base bathi hayi man ukhona into lesingayasendi kahle asendi kahle lokusho ukuthi kunesinqumo futhi lesiphinde senziwa kanjani siphinde siyathathwa futhi sikukhanzile konke kukhona but lokhu ifihlela thine singabatsheli bafowethu singayitsheli inkosi yethu asendi kahle. But asambeni sibuyele ekamu noma ngabe besixoshiwe ekamu noma ngabe ekamu bese singwathiwe siphila noma ngabe ekamu bese kuthiwe kuphelile ngathi but asibuyele khona ekamu siyawumemetela tindzaba letimnanzi kwekuthi tikhona tindzaba letimnanzi leze sitholile nathi sitholiswa yini sinqumo lesithethe kwekuthi asiye ekamu leMasiriya. Lithi bagijima bafike babatshela bathi hey idubuke batshela abogadi labakhona la kugadwe khona ngawuthini ansi kwakuba nalabogadi labagadza so bafike batshela bona bathi hey ekamu leMasiriya idubuke konke eMasiriya akushili. Lithi igama lahamba laze la ufika nasenkosini kwathiwa wena wekunene hayi ekamu leMasiriya bathi idubuke. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi la yathi inkosi khona khona labantu laba babhaqile betele ukuthi sophuma kahle bathi ungena la dolobheni basigubhise basicethe. Yathi ke lenye imvotha hayi wena waphakathi khipha emasotsha nemahashi mhlambe lamabili noma ke lamane asawuhlola lena ukuthi mbambamba kwendekeni. Lithi iBhayibheli ahamba lamadoda afike ayihlola ekamu yakhanza ukuthi konke idubukele. eMasiriya lithi bahamba bawalandzela bakhanza ukuthi bebashiya yonke into endleleni kubonakala ukuthi no la bekubalekwa la. Weta Israyeli bangena bathola ukudla. Lithi iBhayibheli ema-program lamathathu abethengiswa noma ke ngaleyo mali leyinye noma ngathi ngipeni noma ngathi imali bathi ke sitawufunza abazalwane. Lithi lokudla kwaba so plenty lemvuna lele yakhipha igama lokuthi ngeke kuze kwendeke kuleli nkoleni. Lithi iBhayibheli lenkosi yathi akahamba yogadza esameni. Lithi iBhayibheli labantu bayigcoba lendvodza yaze yafa. Lokho ukuthi lo mprofeti bekakushito kwenteka yabona bathi ayidlanga. Emandla ani Esincumo ngicela sifunze emakhosi esibili. Sitawuqala from verse 3. Angifunzele nje lo ngifundela kubazalwane ahambe vele nje phela. Angifunzela lapha ku-18. Okay, not 18. Angingene nje vele ku-20 from verse 3 to 12. Emakhosi esibili sahluko sesi-7 noma ke sesikhombisa. Angifunzele from verse 3. Ahamba ungcine lapha ku-12. Angifunzele nje umzala ngafunze phela. Emakhosi esibili verse 7. Yes. Chapter 3. No, chapter 3 chapter 7 verse from 3. verse 3, yes. Sihloko sithi kunqanzeka kwempi yeMasiriya. Kunqanzeka kwempi yani yeMasiriya. Kwakukhona emadoda lamane labe anesifo lesasikulephe labe hlala ngasesangweni lelidolobha.
akhulumisana odwana athi sitawuhlalelani lapha sizisiwe. Sitawuhlalelani lapha size njani sife. Kwaba nani nenkulumo asikhulumisaneni. Sihlala ngaphandle kwekampa. Sitawuhlalelani lapha size njani sife. Lokusho ukuthi nyalo asende njani asithathe isinqumo abe khona lesikwenta njani lesikwentako. Qhubeka mama. Nasithi asingene edolobheni sitawufa indlala. Edolobheni indlala enjani khona ibhokile. Akudliwa lutho edolobheni. Lokusho ukuthi le ndlala kathubeka isebe njani isibulala. Noma singahlala lapha sitawufa. Noma sihlala la kufa kwenda njani kona kuyasikhaza kuyasibulala ngoba silambile. Ngakho ngcono sambe siye enkambi yeMasiriya sitinikele kuwo. Nabasiyekela sitawuphila. Nabasibulala ke sife. Asende njani ngenyalo sesinquma ukuthi siya ekamlani leMasiriya. Nakasibulala sitawena njani futhi siyafana khona la. Kodwa nakasiyekela sitawuphila. Lokusho ukuthi labantu kulesinqumo sabo kune option lekhona. Lethi sinqumile. Kufa vele into enjalo esingeke siyibalekele injani yona ikhona. But la kulesinqumo sethu kunento lenhle lena imajor ezilike nabasiyekela sitawena njani sitawuphila. Lokusho ukuthi esinqumeni kukhona ukuthi wathi sinquma kule nto ngenteka ngihamba. But nginquma noma ngabe ngathi ukuthi ngawuhamba ngekuthi ikhona element yempilo lekhona kulesinqumo lengisithathayo. But angiyiniki i-100% le-element yephila. Ngiyayinika le room yokuthi ngenteka ngihambe njani ngihamba. Nama Israel amadoda lamathathu anquma athi singeke sayikhonda sithi nangabe sifa kulungile kuyosala kwatiwe kwekuthi asimkhondanga bhali noma akasikhondanga sithi anquma athi ukuthi kufa kunjani kubhaliwe kunjani kukhona but banquma bathi noma ngabe kufa kukhona noma kufa akukho. But siyanquma ukuthi sitawuma eqinisweni lesilatiwe nalesikholelwa kulo singeke sikukhonde lokho. Kufa kunjani kona kukhona but asikubalekeli siyeba noma ngabe kunjani. Lamadoda athi ke nathi sanquma sathi noma ngabe siyahlala la sitawufa noma siyekamu sitawubulawa indlala kwakhona lapha. But asiyele ekamlani leMasiriya ngoba siyathi ukuthi kudla kunjani kuplenty kukhona. Kwathi kube kuhlwe basukuma bahamba bayongena enkambi yeMasiriya. Bathi nabefika emyeleni wawo bakhanza kukhala libhungane kungasena muntu. Ngoba simakade wenda eMasiriya evasha ngathi kuda umsindo walenkulu impi yemahashi. Simakade wahlonipha lesinqumo salamadoda lamani lithi wenda kungathi umsindo wempi lenkulu nakaqhamuka lamadoda. Ngitshele bangifola bantu nabathi kuthi shi nabathi kuthi shi indlebe eMasiriya dithi hawu bamoshakala asonzelela amadoda athi ukuthi shi ungasinebukhenqe babukhala ngoba nakuthi impi yemahashi kunebukhenqe lokuba khona. Ungasi futhi laMasiriya ase eva ngazuthi ukukhala nelehashi uqobo lwalo ngoba uNkulunkulu wenda lamadlebeni alaMasiriya bangazuthi kuda impi lenjani lenkulu because of the decision yalamadoda lamani. Ngoba simakade wenda eMasiriya evasha ngathi kuda umsindo walenkulu impi. Ngubani lo wenda aMasiriya eva ngathi kuda umsindo lomkhulu usimakade through sinqumo salamadoda lamani. Wathi uNkulunkulu ngenxa ukuthi seninqumile bantu bami
Ungazi ukuthi la msimbeni lamadlebeni eMasiriya kuta impi lenkulu. Lalela ukuthi bathini? Sekusho bona ke nyalo sekusho laMasiriya. Ase acabanga ukuthi inkosi yema-Israyeli seyimeme emakhosi emaHethi newemaGibhithe nemabutho awo ukuthi ayowuhlasela. Umuntu ke uthi ke bazalwane ngoba labantu sihleli ngaphandle kwale kampi yabo angithi kade bekude tincinci bafika ukuthi kube nabantu abaphuma ngobele njani bahamba but lama-Israyeli abesaba kuphuma la edolobheni ngoba bekade ukuthi la ngephandle sigabheni Masiriya but laMasiriya uNkulunkulu wenda ukuthi acabange athi inkosi yema-Israyeli seyihamba yobita emaHethi yabita nemaGibhithe nempi lenkulu sebeta la ngithi bathe sihlasela umbuto sibaphumephi nabaya le ngoba phela sibagazi bathi uNkulunkulu wakwenda kwathi uthi asemqabanga ukuthi niyayivala into ledaba ngenxa ukuthi isisindo sanje esincane sesendwe kulamadoda uNkulunkulu wasewenda ngenxa ukuthi uta impi lenkulu lalela usikwendekani ngakho-ke eMasiriya avuka ebusuku ngalelo langa abaleka ashiya emathende awo nemahashi awo netimbongolo tawo. eMasiriya ashiya inkambu yawo injengoba injalo. Uthi ke uNkulunkulu la because nina bese nilwendlala tinto ledvama kufa kucala nangabe bekunendlala kuba kuletilwane ngoba letilwane nangendlala ndlatona ngithi letilwane nangendlala ngito legcina tingasakutholi ukudla ngakuthi nina senifuna ukuthi kumane kusurvive thine tilwane tingapha mhlawumbe silabe sibone ukuthi tilwane sithola kanjani but thina asende njani asisurvive ngoba sitawula kanjani for sure letilwane bese batidle baticetha letabo tona. Uthi ke uNkulunkulu ngenxa lesinqumo salamadoda lana sendawo nestory shalo bese kufile la kimi maIsrael because lamadoda sende njani athathe isinqumo uthi ngidawela lamaSiriya ashiye emahashi ashiye etincolobani ashiye etimbongolo lokusho ukuthi konke netingoma netimbuti mhlanzi bebanabo ngoba phela befuna bahlabe la kuze bakhona ukuthi ukudla kube khona. So uNkulunkulu wenda ukuthi emaIsrael abe restored through sinqumo samadoda lamane lagulako nanawo lanebulephele. Uthi ngisebenzisana kuloko buthakathaka kuze ngiyisena kuloko ngazi ukuthi kunjani kuhlakaniphile. Ngisebenzisana kuloko kuthelelekile kuze kokuthi ngiyisena kuloko ngazi ukuthi kunemandla. Wasebenzisa nje amadoda lanebulephele lathelelekile lalahlile. Ngothwani nambani niyawufa ngoba phela nebulephele bathi bona babulawa indlala bathi uNkulunkulu awustand ngawusukuma because umprofeti wami sokukhulumile ukuthi usasa ngalesikhathi udla ntabe kudlala abantwana lide uNkulunkulu sakhulumile bese bale ndvodza nje lekhulumayo nephikise uNkulunkulu umangala ukuthi umubani lo muntu lophikisa uNkulunkulu Nam David phela emaIsrael angena emadolweni abhekene nemfilisti Goliath. Uthi David ngubani leyo lo mfilisti lo longakasoki lodzelela impi yasimakathi. Ungubani lo mfilisti longakasoki lo ngena uNkulunkulu. Uyidzelela njani impi yasimakathi lo muntu lo? Nivuma njani maIsraeli bekuthi lo muntu loladzelele impi yaNkulunkulu? Lokusho ukuthi laso David ekuthatha isinqumo ukuthi uyathi mina ngimbonile uNkulunkulu angilwela naphela embi kwasami kaSawula nakafika uthi Sawula yewena lo muntu ulotimbi ngetimbi lo muntu lona wanqoba emathawe uthi David elothi nama ungathi kwekuthi ngichama ngithe ngilusile ehlane kwathamka libhele lathi libamba imvuta babe ngabamba ngalithatha phakathi ngathi ngilusile kwathamka libhubezi litawuhlasela nalo ngalibamba ngalinanabula uthi kanjalo nalomfilisti lo ngakasoki lo ngitamdzabula phakathi amenza abanine ukuthi nina nimsaba kanjani but nakulokuthelelekile uNkulunkulu uyaphakamisa komfanyana lokubovu banakabone bathi uyaphapha wena uyanda njalo uyaphapha wena so usuke kulokwakho
uyaphapha. But kwaba khona labamthathako bamisa enkosini bathi inkosi ungathi lo muntu ukhuluma ingqondo lo. Yena lo lokuzelelekile. Uthi lo mfilista ngamnqoba lo ya. Wathatha isinqumo David ukuthi ngeke ngivume impi yaNkulunkulu izelele umuntu longanjani longakhona. Lamadoda lamana athatha isinqumo ukuthi singeke sivume kufa sibulawe indlala noma ngabe sinebulephelo. Bathi asivuke sisukume lisiBhayibheli ahamba ebusuku noma ke ngekushona kwelanga aya ekamu yemasiriya. Lithi iBhayibheli kulobo busuku emasiriya kwadzaba kaJehova nabo bafaka emaJehova. Wadzaba umhelwane laba bekudzaba umhelwane. Bangena la. Lo washiya konke lebekanako. Ingcebo yonke enanjani yasala. Ngenxa yemandla ani Esincumo. Wathi uNkulunkulu awustand nemuntu lo wenda isinqumo lesinemandla ekumsinzisa Israyeli. Wathi ngawugijima phambili bafana. Adla phasi emasiriya. Akushiya konke. David wenda isinqumo wamshaya phasi umfilisti. Wathi ngeke ngivume ukuthi umuntu lodzilela impi yaNkulunkulu adangute nje adangute mathanza langenaye uNkulunkulu. Umuntu lakhona labanye boNkulunkulu akakhona uNkulunkulu ophilayo. Ngenda isinqumo ukuthi ngimela impi yaNkulunkulu lophilayo. Lamadoda nanawo ngathi ukuthi athi siyema sesiphela simela lempi yasimakade lide silahlwe kulempi yaNkulunkulu. Lide sethelelekile sethelela kuyona kulempi yaNkulunkulu but we will stand sibe ngesinqumo sethu sokuthi siyakhona lapha kumasiriya. Lide sethelelekile bebangasabala nekubala. In fact bona bese kuthiwa nje laba hayi izaba yabo iphelile. Thina sesiyakwazi nesibulawe indlala but laba bona babulawa yini ibulephelo. But wathi uNkulunkulu out of lo bulephelo balabani ikhona into lenemandla levukako ngoba benenjani benesinqumo sokuthi siyakhona ekamu lemasiriya ngoba kubiyela ekamu lesinalo ngala akuzisithi ngoba kunendlala kodwa ngala siyafa noma siyaphila. In fact nasifa sidabe basibulele but nasiphila khona ngizabe ndimnandi sawutana qhubeka manje. eMasiriya ashiya inkambu yakhe injengoba injalo. Lokusho ukuthi le kamu le yayihleleke ngendlela lemangalisayo. Inako konke ngoba empini kadzeni bazalwane naba empini abantu bebahamba nengcebo. Ngoba kwakwethiwa bo-barter trade. Lokusho ukuthi nakhona lebesishoda ngako sitawusebenzisa igolide lethu for exchange ukuthi sithole lesidingako. Sitawusebenzisa lisiliva lethu for exchange kuloko lesidingako. Lokusho ukuthi lempi yayihamba iphelele. Lithi ke bashiya ikambu yabo njengoba injani injalo. Abaleka kuze asinze. Abaleka laphila kwamasiriya. Asila siyafala. So kumona sende njani thine sidle phansi baleke kuze sende njani sisinze. Lamadvodza labenesifo lesasibulephelo efika emyeleni wenkambu yeMasiriya angena kulelinye lemathende afike akhanza kudla adla anatha ase athatha isiliva neligolide netimpahla abaleka ayakutifihla aphinze abuyela angena kulelinye lelithende athatha letinye njalo timpahla nato ayawutifihla ase akhuluma odvwana athi asendi kahle leli lilanga letindzaba letimnanzi. Leli lilanga letindzaba letinjani? Ayiwanda ke ukuthi nakafihla lamadodza mntwana enkosi abefihla kuphi. Nangu sizekamu siyathatha into sikhanza yonke into yidubukele. Ongasa amadodza lomculi baqala wahamba kucala ngoba lisiBhayibheli adla lamadodza angathi. Amangala ukuthi kudla sagcina nini kudla. Azakufihla lokho kudla. Bamfola abantu batafihla. But they came to their mind. But no, yathi asendi kahle la. Tindzaba letimnanzi leli langa lani letindzaba letimnanzi. Lokusho ukuthi isinqumo sethu sisifake kuphi etindzabeni letinjani letimnanzi.
lesinqumo sisidrive saze safika etindzabeni letimnanzi kanti indzaba lebesinato bekubuhlungu bekuthi indzaba telusizi bekuthi indzaba tekuthi lilela kwekuthi thina vele sesilungele kufa ngoba bulephelo buyasidla kancane kancane ungathi lamadoda akhohlwa nokuthi besinebulephelo nakafika lathi itika aditika manje kunento lemangasako ngoba phela amadoda bekanebulephelo banafika lekambu le kude wasayikhuluma indzaba yebulephelo ukuthi lamadoda alasipita kanebulephelo la lokusho ukuthi sinqumo abazalwane sikucula into lebese divele tikhulunywe bese tentiwe ukuthi dijike tingasabi kulokubetha inkokona ngoba lamadoda angathi ayaphila nangubuka ncebo uNkulunkulu wavele wayilisha instant because of the decision abayenza uNkulunkulu wathi ke ngeke ukuthi nine nibe seniyabuya in your senses kwekuthi asiyobikela ema-Israyeli kwekuthi ema-Israyeli hayi dubukele ngalapha kude nabawubika lababuta ukuthi niyaphi ngoba sekunebulephelo jikani but bandela kumemeta bathi idubukele ekambu lemaSiriya kudla kudlala abantwana le kwathiwa lo mbiko lo ufanele ukulalelwa ngoba sophuma kubantu lebenesinqumo abasasha ukuthi ninethulani ngoba ninebulephelo lisakhuluma phela nini semfile nisesangcwaba niphile but bayalalela bathi nithi kudla kudubukele bathi laba yebo sidlile bukani tisuthi yamani sinathile bukani ngiyathemba naloko kunazabe bakuphethe nalokudla for sure bebakuphethe because they have to display le kwekuthi lento esikhuluma ngayo i-real asikhuluma isitori bathi bababuka nalaba bababona ukuthi hayi bona amadoda asuthi la thina silambile lamadoda asuthi la because of the decision lebasithatha ngemandla alesinqumo abela abashutha abalambile abela abaphila bagula qhubeka ma leli lilanga letindzaba letimnanzi kodwa thina siyadifihla letindzaba nasitawutifihla kuze kuse sitawujeziswa lokusho ukuthi kunetindzaba lekufanele nasotitfolile uthethe sinqumo ufanele tisheshe akukambeki ukuthi letindzaba natifika utiphotise ukuthi hayi asengikuphotise. There is a sense of emergency la kuthiwa nangabe letindzaba leti singatifikisi namuhla noma nyalo ebusuku le ekamu sitawujeziswa ngoba kuthiwa uNkulunkulu saphendulile nihleli le nalempendulo nine nangasheshe nayiletha lithi kulobo busuku bagijima baya khona ekamu lide besende sinqumo thine kwasitakala thine but asingasathuli nalombiko kwekuthi namhla lilangalani lenjabulo but asigijimeni siyawubika ekamu lema-Israyeli kwekuthi inkosi seyivele njalo indala seyidlala abantwana qhubeka ma asiphuthumeni siyobika lokho esigodlweni lokusho ukuthi kune sense of emergency sesenda njani siyaphuthuma siyawubika kuphi esigodlweni ukuthi Nkosi sekonakele inkosi seyivele iphendulile umkhulo kwema-Israyeli ngakho ayahamba ayawubikela timvula letikumahlala esakweni belidolobha athi singene lapha enkambo yemaSiriya sakhanza kukhala libhungane kungekho muntu ngaphandle kwemahashi lakhunyiwe netimbongolo letikhunyiwe nemathende asele njengobe anjalo omahlala esakweni bayimemetela leyo ndzaba yabikwa esigodlweni inkosi yavuka yagubula udlela ebusuku yakhuluma etimvuneni tayo yathi nitshela ukuthi emaSiriya akwendeleni lokho emaSiriya ayati ukuthi siyalamba ngakho ashiye lenkambu ayawubhaca esigangeni athi batawuphuma noma kanjani sitabe sesibabamba beva singene ekhathi edolobheni
Le nkosi bazalwane ivuka yakubuludlela. Kodwa la kuvukeni kwayo ungathi ayemukeli positive lo mbiko. Ithi hayi khona kuneplan la lelikhona lidlalwako la. La siyathiwa ngalabanye amagama. Sifakela umsundu ukuthi sitophuma la. Wakwayibona ifish la uyidwebe emandini ufaka umsundu kanti akhathi ufaka elidwebe. Le dweba licije ineluhuka la. Wekuthi le fish nayo ebamba ingakhona ukuphunyuka. Ngoba nathi idweba phela likaso. But la khathi la uba nalokunye longathi kuhleshulwe la kulelo hayela. Lekubese ke kona kwenta sivulihukanyana lelitwi. Lokusho ukuthi lento naso ibambile. Wendela ukuthi inganophunyuka ibambeke. So uthi ke le nkosi la kuvukeni kwayo nayidlubulunzeka hayi khona. Lo mbiko walabantu laba ngiyawuva wona kodwa hayi khona ungathi khona lokunuka santungwana la. Lapha ngathi sitrepiwe la. La Masiria endela ukuthi siphume la. Nasiphuma la ngena sasale idolobha lethu ayaqedza ngathi. Lokusho ukuthi umbiko noma positive sitha sifaka inhlanyelo le negative. Sitha sifaka inhlanyelo lengasuyo lengiyo. Lokusho ukuthi ufaka likhula. Unfortunately this time around lelikhula lafaka la nkosini. Kwaba ngiyo lelethi hayi kune trap lapha strepiwe la. Kodwa ke kunamadoda lakhona lase akhuluma impilo noma ke lase akhuluma into lephilako enkosini. Athina lamanye amadoda manje. Lenye yetindvuna tenkosi yaphendvula yathi khipha lamanye emadoda athathe emahashi lasihlanu kukule ngcosana lesele edolobheni. Ingodi yabo itawufanana neyawo onke lama-Israyeli. Lokusho ke ukuthi bazalwane lamahashi besafileke ngiyeva ukuthi le ndala bese babulela amahashi. Uthi lo khiphe amahashi lamangaphi lasihlanu kule ngcosana lenjani lesele. Lokusho ukuthi amahashi kumbe besafile. But isinqumo senda bathole amahashi bathola timbongozo. Lesento nje madoda labaphosebule phela nana. Qhubeka mama. Ingodi yabo itawufanana neyawo onke lama-Israyeli latabe asele lapho. Le nhlakanipho lengaka uthi le ngodi yalamadoda lasihlala tawuphuma nalamahashi. Nangabe abulawa kuyasho ukuthi afele nathi sonke. Le ngodi yawo lamadoda kuyawafana ukuthi ingodi yethu sonke. Lokusho ukuthi batabe bambelele thine solo kuhanjwa egameni lesinqumo semadoda lamane lasithethe. Ngakho asibathumele sitawuthola kahle ukuthi kwenteke njani. Ngakho balungisa tinqola tembi letimbili nemahashi abo. Inkosi yakikhipha ukuthi tiyawubona ukuthi kwentekeni emabuthweni eMasiriya. Lokusho ukuthi ke kwase kufanele kube ne-verification. Uverify. Lokho ukuthi really what happened kulembi yeMasiriya. Singeke sishuke nje sithi bhu. But kufuna kuhlolwe kwekuthi mbambamba kwendekeni. Kuze sokhona kuphuma sinesiqiniseko sokuthi lo mbiko lolethwa ngamadoda uqinisekisile. Singasuki nje sithathe umdumo. Ngoba funa lamadoda ngoba phela bese siwalahlile ngeke usane phela. Asithengise. But asiverify ukuthi mabambamba kwendekeni. Siyawuva umbiko wenu madoda siyanibona nekuphethe nekudla. Wathi futhi ngani laMasiriya ukuthi sikhiphe endala. Ngokuthi thine nani bese simkhiphile la kama ngenxa yokuthi inyabula nebulephele. But akuhambe emahashi lasihlanu letinqola letimbili. Kuyawucheckwa le uverify nembala what really happened lengephandle ekamle eMasiriya. Yatshela labashayeli betinqola. Yathi hambani niyobona ukuthi kwenteke njani. Bawalandzela eMasiriya baze bayawufika ngasemfuleni iJordani.
bebahambe bakhanza timphahla tekwembatsa letinye nje timphahla letatihambe tisakazwa ngeMasiriya kuyo yonke indlela ngesikhathi abalekela ema-Israyeli. Lokhu kwakusho ubufakazi lobuqinisekisayo kwekuthi impi yeMasiriya ihambe usheshwa, ihambe ibaleka, ngoba umuntu lobalekako kufuna kube netinto letisala ngemuva letimnika isiqiniseko wena lohlolako ukuthi wo lo muntu vele nakuhamba kwakhe bekungasiko kuhamba lokunormal, but bekukuhamba lokukhomba ukuthi bekubalekwa la. Lesincumo salamadoda sena impi yeMasiriya yabaleka kwabita kwekuthi ihambe ishiya bufakazi endleleni kwekuthi nembala lempi beyibaleka le beyingahambi nje kwekuthi kunormal, but benda njani beyibaleka kuze enkosini kubuyele umbiko lodwele kwekuthi nembala wena waphakathi sibalandzele sawufika emfuleni kuphi eJordane. Lokusho ukuthi nasemfuleni kwaba bukhwabhu ekhathi emantini nguloyo alwela kuyelela kuphi ngesheya asinzisa umphefumulo wakhe. Bosho labanye bakhukhulwa nangale Jordane ngoba phela kwawumfula omkhulu iJordane. Sikhumbula kahle ukuthi iJordane Elisha yena lo Elisha lo wayishaya Elijah nabawela before athathwe singungwane. Elisha nanaye nasathethe imenkli ya Elijah lithi iBhayibheli wafika wathi ngafuna ukuphila kwaNkulunkulu wa Elijah uphi uNkulunkulu wa Elijah washaya lithi kwema tindonga temanti wawela emhlabathini lomile. Lithi ke leBhayibheli laba bagijima baze bayofika emfuleni eMasiriya abaleka ahamba ashiya ubufakazi bekuthi besibaleka ngemandla Esincumo ashiya i-track kwekuthi there is a track lento lebeyikhona ayisekho kunebufakazi lobuphelele lobugcwele. Ngakho onke ema-Israyeli aphuma ayawuhlamahlama inkambu yeMasiriya. Ngakho emakilogram langaba 3 afulaha, emakilogram langaba 6 ebhali kwathengiswa ngenhlavinye yesiliva. Kwathengiswa ngenhlavinye yani yesiliva. Lalela ke ukuthi le ndoda le yakhuluma kudala umprofeti nakakhuluma ukuthi kusasa kutabe kuthengiswa lento lama kilogram lama-3 nalangisikisi ngenhlavinye kwendekani kuyo. Boya njengoba simakathi abeshilo. Ngaleso sikhathi inkosi yase ibekele indvuna yayo le icamele emkhoneni wayo uthi ibe ngumahlala esangweni sive sayigcoba ngetinyawo nasiphukula ukudlela esangweni yafela khona lapho. Kwaya njengoba umuntu waNkulunkulu ebeshito ngesikhathi inkosi yehlela ekhaya layo kwavele kwenteka njengobe umuntu waNkulunkulu abeshito enkosini. Abetheni ke lo muntu waNkulunkulu asesifundele verse 1 manje. Yena lo 7 lo verse 1 la kuthi kwani kusho kwani kwemuntu wasimakazi. Abetheni lo muntu wasimakazi biyela nje verse 1 makufundele verse 1. Elisha wakhuluma wathi lalela nali livi lasimakazi. Lalela nali livi lasimakazi. Ngalesikhathi kusasa emakilogram langaba 3 afulaha, emakilogram langaba 6 ebhali. Lokusho ukuthi kunamakilogram lama-3 ani afulaha nemakilogram la-6 ani ebhali konke kutabe kubita luhlavu. Ngalabagama ngathi ngdanariyo ngoba uvama kusebenzisa danariyo la. So ukuthi kutabe kubita danariyo lezinto letonke. Bese uyalalela ukuthi wathini ke lo muntu lona lokuze agcotshwe ukubulawa nje namuntu abathini yena. Lendvuna inkosi yayicamele emkhonweni wayo yakhuluma ku-Elisha yathi buka la ngisho noma simakathi abengavula onke emafasteni emvula ezulwini lokho bekungenteka yini. Uyamuva umpakadzelela adzelele aze akhohle ukuthi sewudzelela uNkulunkulu uqobo lwakhe.
inkosi lithi iBhayibheli belele ngathini in the palm of noma ke yena belele in the palm of the hand of the king. Uthi ngoba kumnanzi kuhlala ufuthumele enkosini uthi yena hawu ngeke lento izendeke le usho uNkulunkulu kangavule amafastela ezulu ngeke kuze kwendeke lento lokhuluma ngayo wena. Uphikisa uNkulunkulu lo muntu. Uthini ke Elijah uthe lalela yemntu webantu lento lengikhuluma ngayo utayibona ngemehlo akho but wena siqu sakho ungeke uze ukutaste njengokutaste. Ngeke uzowenza njani ukutaste njengokutaste. uNkulunkulu wasebenzisa amadoda lebekadzelelekile enasinqumo sekwekuthi noma ngabe sekubhaliwe kwekuthi ninamadoda ninebulephelu kuphelile ngani la asisanibali njengebantu labaphilako but uNkulunkulu wasebenzisa labantu ngenxa yesinqumo labasithatha kuseva Israyeli endlaleni kukhipha Israyeli kuphi ekushayekeni nasekwesabeni ngoba lesinqumo salamadoda laba wasitha Israyeli ngoba Israyeli phela bekesaba abazali bakhe la kusabeni kwakhe kwangena indlala ngoba nawesaba diyathelelana letini awusakhona ukwenda i-movement awusakhona ukusebenza kwangena indlala lokho ukuthi ke kulamadoda la kalamane lathisa lesinqumo 1 akhipha kwesaba kuma-Israyeli lebese kwagogile abuye lamadoda akhipha indlala ka-Israyeli aletha inala ka-Israyeli aletha injabulo lebese iphelile ngoba nakunekwesaba kuphela injabulo nakunekwesaba kunendlala ungeke uthi wena I rejoice ube ulambile injabulo iyaphela ngenxa yani yendlala lokusho ukuthi ke lamadoda langa kulesinqumo lesikhulu lasithatha aqedza kwesaba kuma-Israyeli aqedza indlala kuma-Israyeli akhululeka ema-Israyeli aletha inala lebese ingasekho kuma-Israyeli ngenxa yesinqumo losithathayo empilweni kwesaba kutawuphela luvalo lutawuphela indlala lebese ilethe kwesaba nekungakhona ukumuva i-movement lebese iba khona bese iso noma ke bese iso limited ngendlela lebese icakile ukuthi they had to move around within the city nakhona kuneluvalo lokuthi le eMasiria kungendeka ingene but ngenxa yesinqumo samadoda lamane kwaletha inkululeko ku-Israyeli kwaletha kwesaba kumaSiriya kwaletha uvalo kumaSiriya but kuma-Israyeli kwaletha injabulo kwaletha usizi kuma-Israyeli kumaSiriya but kuma-Israyeli kwaletha intokodo lemangalisako kwaletha imfuthumalo ngenxa yesinqumo lebasithatha kwekuthi sitawuhlala la kuze kube nini. Umbuto wamnayo sesithandaza lamhla utawuhlala kulesimo lohleli kuso kuze kube nini akhona uNkulunkulu utawuhlala kulosizi lohleli kulo kuze kube nini uNkulunkulu akhona lekufanele ukwende wena kunye kuthatha isinqumo sokuthi Nkosi nangimini noma ngabe bese ngikhulunyiwe kwendiwa konke kwabekiswa kwaze kwabekiswa ngisho nangami ukuthi niyambona unelibala la bamshaya khona antshontsha inkukhu noma kulaba mlimata khona abanjwe indvodza yebantu noma kulaba mshaya khona mhlambe abambane lesingane salomunye but uthi Jesu ngenxa yesinqumo layo sithatha ngiso lesiyakusinzisa ngiso lesiyakulamulela ngiso lesiyakwenda kwekuthi injabulo ibuye lebese ingekho ekhaya injabulo ibuye lebese ingekho emsebenzini injabulo yakho ibuye lebese iphelele kuvuke lithemba labese liphelele khona because of the decision. Amen. Yena sinqumo angwathi uhlaselwe yini empilweni yakho but ngitsina mhlawumbe yasithandaza thatha isinqumo sokuthi Nkosi enough is enough Jesus sekwanele lamadoda athi sekwanele sesihleli la sabulawa indlala kwenele let us go to the camp of the Syrian if we die it's
quiet, it's gonna be okay. We are going to die once. Ngoba kufa kanye, awufika nini. But nasiphila kunenjabulo lesiletha kuma-Israyeli. Nasiphila kunemilo lesiletha kuma-Israyeli. Ngithi namhlanje sinanawe na ukuthatha leso sinqumo. Ikhona injabulo etaba khona ekhaya. Ikhona injabulo etaba khona empilweni yakho. Impilo yakho itawuhlunyeleliswa. Impilo yakho itawakhiwa kabusha because of the decision. Ngeke akuye standards.